Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Oh, you know, of course. Ita ikhi la Ben Manga the president. Leyi nga ta ikhi linga vele vele. Mr. Post. Ivi hinza vele vele. Itlhela ka Manyangadzi. Yeah. And then of course ita ikhi hetela hi Mapele the boss. Nga ta ikhi ngulinga na Ben Manga the president. So yeah, ku ve na a post few days ago leyi mi rhanga phanda vhele vhele nga fika yi tsala la a yi fika yi kombisa hi ku Sunday 21 September ku huma clip ya u ta ni dlayisa ri mhaka leyiwa. So yeah, Sunday vhele vhele siku leri vhele vhele mi nga fika mi swi vona ku va yi kha yi trenda strong hi mhaka leyi ya boxing na video yi koho kwala ka channel and stuff like that. So na vanhu va kha va vutisa ku a clip yi kwini Master T, se mhani hleketela ku maybe yi nga huma hi Monday and stuff like that. However, yeah, hi ti 22 September hi fika hi vona mi rhanga phanda yi fika yi update ka mhaka leyi nga fa yi tsala yi ku ya malembe hinkwawo clip ya u ta ni dlayisa yi ta huma hi Friday, va nga kopunula. Okay, so leswi vulaka phanda yi nga fika hi vula so hi, unfortunately clip yi canceriwile as we speak. Unfortunately, so swi loko yi ta yi kha yi huma hi Friday. Laha in overall nga ta kusela masiku yangani 1 2 3 4 days. But I think it's still enough. 4 days is still enough to promote a clip. Yi va yi ha ri enough. Yeah, I think yi va yi ha ri enough. Kahle no cover yi zo yi humesa fika sungula yi humesa in front cover. I think it's enough. I think it's enough. Na ku hakona yes swi nga ha kopuleleki loko ri yi hume hi Friday kha ku sale only 4 days a ku ha ku munhu a nga ha ndla risimu like in 4 days yi nga onhetela ngopfu loko ri ndla risimu hi 4 days. So yeah, swa twisiseka swa twisiseka. Ma swo ti fanela va kopunulani hinkwavo mos phela loko va hela ku endla di-analysis sure nga hleka ngo Ben Manga na mi suppose va kopelelana ka swo hlaya kwala loyi loko hi kha hi yingisela and stuff like that. So whatever, swi right. Yes, ku nga na laha kopelaka ngopfungopfu but va kopelelana in overall. And then vhele vhele kha hi vuya ka Manyangadzi mi nga ma hleketa vhele vhele ku previous la kha a kha chingela hosi ngo Mr. Post updating and stuff like that. However, mhaka kho yi ve yi cinca guys, swi ni hlamarisile ku ndleka yini a ni ti ku hambi yo hlangana mihleketo Manyangadzi or ku ndleka yini or a lo dakwa ku na many factors. So fika tsala this post loyi a nga fika tsala ku swi ni hlamarisile ku vula ntiyiso. Loyi a nga vuya update a fa tsala ku loyi a nga ta tlula Dayman hi ku yimbelela a nga se beboliwa. Okay, so ni voni swi nga khomani ku ku few days ago a kha vula ku wa dyoha se ku hala u nga ta n'wi tlula hi ku yimbelela. So ni twe na ku swi swa Manyangadzi swa ha ri ku khomana ni ku ndleka yini Manyangadzi kumbe there is something wrong. Swi nga make sense. Swi na hi minyoni ku maybe ta tlhajika ka mara hayi wa ha yime ka this word yo ku hala nga ta tlula hosi ngo Mr. Post hi ku yimbelela. So hambi yo tlhaveriwa madinga n'wi tlhavela a nga tlhaveli hinkwavo hosi ngo Mr. Post dinga n'wi tlhaveli never. So hi yaleyo mhaka ya kona. I don't understand what's happening, or maybe u tlanga ti-mind games. Veri chava ku before wena van'wana van'we veri u xavelele mini rini u tlanga ti-mind games Manyangadzi ku promoteni ka page ni nga swi vula tani ndi nge n'wi tlhaveli Mr. Post never. And then vhele kha hi vuya ka Mapele. A ni hlamula ku ndleka yini hi page a nga ha na page Mapele, which is a bit a ni hlamula a ni ku no blokiwa mara a ni nga swi twisi ku no blokiwe njhani ku ri ka a ni khometi nchumu I'm a ghost you see. Mara hayi se i vuye ka akhawunti ya yena Mapele the boss leyi na blue tick kwalani n'we mi rhandza ku va mu follower i tirhisa account manjeni as you can see kwalani. Yeah, hi kha hi vuya ka yena vhele vhele na yena hi n'wi linka na Ben Manga. Yeah, so hi fike hi vona a fika tsala this post sweswi a nga vuyavuya eka page ra hala hi fika tsala ku ntiyiso wa vava mara Ben Manga the president is an undisputed champ ka music wa Xitsonga. Hit or no hit, relevance ya fana a va talangi
Okay. Alright, second Jela is Mashar. Let's appreciate our artists and give credit where it's due. Ele sure akakomisa please follow my page. Amranga phanda yi commenting. So mongo ko na eku mga ma hleketa itshami update ku mapele kahle kahle itsakela ku va antirha na Ben Mayengani ko post le nge yi kume video ko wana ni ti title ta minkarhi wun'wana va ni nga tsalangi to page lera a ra ha ri kona a kombisa loko i tsakela ku va a tirha na Ben Mayengani like this year I've started and stuff like that loko ni tsundzukela ku a yi nga hlamulani mi rhanga phanda laha stuff like that mara la yi hlamuleni ku amen ene ku yi nga ha hlamulanga ka that post as far as I remember and stuff like that so loko hi connecta very it makes a lot of sense because wa ku tsala na after loko a tsale post leya Mayengani i tlha tsala this post la nga fa kombisa ku to all producers and vocalists yo kha kombisa ku inform ku so is available ku va ava a feature free of charge angele hakerisi na mhaka lewa mainly with professional musicians tani swi swona ku la the top dog tani swi swona kwalana the music comeback was motivated by popular demand but also by the need to make an income through music and stuff like that leswi nga kombisa swona kwalana and then hansi la hlamusela ku wala ku tirha na ti-top dog ntsena if va kombisa ku the decision of not to work with upcoming musicians was due to the fact that his aim is to make a powerful comeback, and that means collaborating with musicians that are well established in the game, currently trending. Leswi nga kombisa swa mapela kwana so i ri la ku vuya mara la ku tirha na top dog so sure kha swi konekta nyana ku na Ben Mayengani tani swi nga kombisa ku wa tsakela ku tirha na vona ku nga ku ri swin'wana swa swi vhele swi nga ku humeleleni and stuff like that na ku tani swi hi xitoko va holoveri na Mr Boss a ni hava ndleni album a swa ha na mhaka na ya Mr Boss the goal ya mapele kahle now is to work with Ben Mayengani hi yin'we ya ti-goals ta hina ti nga henhla loko hi khe hi swi langutisa wa swi tsakela swinene and va nga buy powerful track ya Xitsonga futhi to hlangana ti-voice ta vona ti nga njhani mara ku hlangana mapele na Ben Mayengani ti nga hisa man so a rezi ta vona swa ku Mayengani xi ta pfumela or ka njhani but swi kombi na ku Mayengani se you open up swinene ka mapele because wa comment ka swa mapele evhasisa a kombele apology and stuff like that so hi leswo loko ri amngeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe sungula mi ringa swakudya swa n'wina loyi sungula u ringa swakudya swa u ngo xavise vanhu u nga ringi mi tshama n'wi va kha dya swakudya swa yeya loyi dasa a nga dyi a ni swi phahliwi swilo leswi swa swigono hi mhaka loyi n'wina vafundhisi n'wina va tichasi n'wina mi ti endla vafundhisi ku mi ta joyinisa vanhu ku vanhu va tata kerekeni ya n'wina mi kha mi va joyinisa swilo ivi mi nyika loyi mali a ya pfula business leyiwani yi nge le Kruger wa switwa leyi nge le Cape Town wa switwa ku ri vanhu va ta kota ku joyina mi kha mi tumbela n'wina a mi vafundhisi n'wina mi nge byeli nchumu n'wi byele ku a sungula a ringa ku sungula ringa swakudya swa ku hi dyana ku sungula na hina hi tata n'wi byeleni ku a dyi na n'we mi tata mina mi byela